Indonesia catat sejarah pertama kali menggelar turnamen tenis junior kategori 1 ASEAN Tennis Federation U14. Pada ajang yang diikuti tenis cilik top Asia ini, wakil tuan rumah Ethan Jake France keluar sebagai pemenang di kategori Boys Under 14 Single. Indonesia untuk pertama kalinya sukses menggelar turnamen tenis kategori 1 Asia, ATF U14 Seri Jakarta. Dengan fasilitas dan pelayanan terbaik, turnamen yang dihelat 22 hingga 28 Maret ini diikuti petenis cilik top Asia. Di partai final Boys Under 14 Single, dua wakil tuan rumah saling bentrok. Ethan Jake France, yang merupakan ranking 2 Asia ditantang Tituan Raymond. Ethan yang merupakan putra legenda tenis nasional Wine Prakusia keluar sebagai juara, usai menang straight set 6-3 dan 6-3. Sementara di laga puncak Girls Under 14 Single, petenis India Vasundhara Balaji meraih gelar juara usai menaklukkan wakil Hong Kong, Lin Lena. Dalam tempo 89 menit, Balaji menang 6-2 dan 6-1. It was a good tournament. I like playing here. I also came last year, so I like this place. Everyone played very good, and I enjoyed playing this tournament. Yeah. Sayangnya peluang tuan rumah menambah gelar di sektor tunggal putra U16 Sirna. Wakil tuan rumah Lukman Praditya Nugroho harus puas menjadi runner-up usai dikalahkan petenis India Hurs Patel. Angga Nuriski, Kompas TV, Jakarta. Jelang Hari Raya Idul Fitri, Persebaya Surabaya meliburkan pemain 5 hari dan meski pemain diizinkan pulang kampung dan libur latihan, pemain tetap diminta latihan mandiri. Bagi pemain yang mengalami kenaikan berat badan, akan dikenakan sanksi berupa denda uang. Persebaya Surabaya gelar latihan di lapangan Tor Surabaya Jumat sore. Latihan ini menjadi yang terakhir karena mulai hari Sabtu pemain diliburkan agar bisa pulang kampung merayakan Lebaran. Skuad Bajul Ijo diberi jatah libur 5 hari dan akan kembali berlatih bersama di Surabaya 3 April mendatang. Selama libur, pemain tetap diminta latihan mandiri dan wajib melaporkan ke pelatih fisik setiap harinya. Menurut pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, akan ada denda sejumlah uang bagi pemain yang memiliki berat badan berlebih saat kembali ke Surabaya. Selama latihan mandiri, pemain juga telah diberi program khusus oleh pelatih fisik. I cannot say because it's actually a little expensive, which it should be because they're professionals. But normally, to be honest, not many players pay fines because you know me, I'm very high on discipline, and it goes through the team. So the team is disciplined also, which is important. From you? Yeah, individual program. It'll be a little bit specific because just before that holiday, the training will be high intensity. But the good thing is we still have time for the PCG game. Kompetisi Liga 1 untuk sementara diliburkan hampir 1 bulan. Selain adanya FIFA Matchday, juga momen Hari Raya Idul Fitri. Liga 1 yang masih menyisakan 7 pertandingan akan kembali digelar pertengahan bulan April dan Persebaya Surabaya akan jumpa Persija Jakarta 12 April mendatang. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.